Pozdrav, moje ime je Ana Isaure, kroz nekoliko dana postaću magistra socijalne politike, te krenuti na svoje stručno osposobljavanje kako bi mogla položiti stručni ispit i početi raditi u struci. Nakon 5 godina školovanja, mnogo volontiranja, mnogo rada i iskustva na projektima, mislim da zaslužujem više od 2620 kuna. Ja sam za to da se vrati pripravništvo, jer obje struke za koje sam se opredijelila zahtijevaju položen stručni ispit. Po zakonu imam samo pravo na jedno stručno osposobljavanje, što znači da bi se morala opredijeliti u kojoj bi struci željela raditi i bez položenog stručnog ispita ne mogu konkurirati na tržištu rada. Htjeli smo samo pitati, da li ste upoznati s ovim što se događa sad s ovim stručnim osposobljavanjem? Znači, masovno se radi stručno osposobljavanje, radiš godinu dana i bok, zapošljavaju drugog jer ovu plaću plaća država. Znači, poslodavci ne moraju platiti ništa i zbog toga je to tako popularno. Na 2600 kuna netko ne može preživjeti mjesečno. Paradoks je da 25 godina mi biramo iste. Zašto? Ljudi ostaju doma, moja djeca ostaju doma, a ničim ne valja. Ja rekao, pa kaj onda dignite se jedno jutro. Idite, nešto promijenite, dignite svoj glas. Ako ste slobodni 15.9. na Markovom trgu, dođite nas podržati. Građanski neposluh je po meni, ne, to je demokratski način borbe. Jer vi nemate... Znači ministarstvo. Način borbe. A ovi mladi jadni sve više i više izlaze van jer vani mogu lakše da rade i fakultet i sve. Zato je problem ove države. Jer mislim da mi borimo se ovdje kod nas, da ljudi budu tu doma, da ne idemo van. Pitanje stručnog. Je. Pa ja sam s vama, ja sam vaš igrač. Pa to je to. Mi smo pokušali to ukinuti. Da, podržavamo. Kako da podržamo? Pa evo, možeš uskletat, možeš više ako znaš nekako podijeliti. Možeš doći idući petak na prosjek, na Markov trg, u 5:30. Stručno osposobljavanje. Da, stručno osposobljavanje. I ja sam protiv toga. Nažalost, što smo i mi kao i sve ostalo postali područni novo. Da, ali to ne smije tako biti. Ja sam imala tu sreću da su mi stvarno biti pripravništva bili odlični i nemam nijednu zamjerku za to, tako da, ali ovo što oni nude to stvarno ne podržavam. Misliš na stručno osposobljavanje? Da, zato što sad 2600 kuna ne može se preživjeti. Ako i vi mislite isto sa stručnim osposobljavanjem, informirajte se na stranicama inicijative Vrijedim više o tome što je pripravništvo i zašto ga treba vratiti. Pridružite nam se na Markovom trgu 15.9. u 17:30 kako bismo kreirali pametnu politiku za mlade i vratili pripravništvo.